I nastavljamo dalje sa vežbanjem iz oblasti derivata halogenih jedinjenja. Dakle, strukturnim ili racionalnim formulama predstavi sledeće jedinjenja. Pod 1 imamo 1 fluoropentan, dakle niz od 5 C atoma, 1, 2, 3, 4, 5. Na prvom se nalazi fluor i dopunimo ostatak do 5. Dakle, CH3, CH2, 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 to bi bilo to. Sljedeći je jod cikloheksan, dakle cikloheksan, crtamo prsten i zakačimo jod. 2 hlor, 2 metilpentan, niz od 5 C atoma, 1, 2, 3, 4, 5, 2 hlor, 2 metilpentan, CH3, CH2, CH2, CH3. Dalje imamo benzil hlorid, dakle, benzenov prsten, CH2Cl. Sljedeći je 1 hlor, 1 metilciklobutan, ciklobutan, 1 hlor, 1 metil. Dalje imamo 5 etil, 3,3,8 tihlordekan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 etil, 1, 2, 3, 4, 5, C2H5. 3,3,8 hlor. 3,3, ovdje imamo 5, 6, 7, 8, također hlor. I dopunimo do 4. CH3, CH2, 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 CH, CH2, CH3. Sljedeći je 2 hlor, 5 metilheptan, niz od 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na drugom je hlor, Cl, na petom je metil. 1, 2, 3, 4, 5. I dopunimo do 4. CH3, CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH3. I sljedeći je 1 hlor, 2 metil, 4 propil ciklopentan. Dakle, ciklopentan, ciklopentan, 1 hlor, 2 metil, 4 propil, CH2, CH2, CH3, ovako.